sad imamo pojavu Deđala kao treća pouka. To je jedan lažljivac koji će se pojaviti pred Kijamet sa svojom propagandom, sa svojim lažima i zavoditi ljude, voditi ih na stranputicu. Kaže ovaj komentator, eto kad istoriju proučavamo, vidimo da je ona puna takvih deđala koji su ljude zavodili i na krivi put vodili. I bit će takvih osoba dok je svijeta, kaže. Ali onaj glavni kao da se još nije pojavio. Opisan je kao čoravljen, bez jednog okačega. Četvrta pouka. Klanjati zajedno džematile namaz pri pomračenju sunca ili mjeseca, to je sunnet. Pejgamber je to sam činio. Ovom namazu mogu prisustvovati i muškarci i žene u džematu. Peta pouka. Dozvoljeno je upitati osobu koja klanja, koja je u namazu, za neku hitnu, važnu stvar. A ta osoba u namazu odgovorit će išaretom, pokretom ruke ili glavi. Šesta pouka. U namazu se ne smije ništa progovoriti. Osim učenja onoga što je propisano, teksta i to na arapskom jeziku. Ni na kakvom drugom jeziku ne smije se progovoriti ni učiti. Sedma pouka. Žena u namazu, premda ne smije se njen glas čuti ni izvan namaza ako je tuđa. U namazu može glasnijim učenjem upozoriti prisutne